Alright, muntata na po king katamong tutuking topic. Ini masanting yang balita mo naman uling kaybat na po ning maluwat na panahon ding malaya lola sa grupo daring kay babaynan a biktima ning sexual abuse inyang World War II. Aba, butanan daw pong financial assistance ding gobyerno. Adben tayo po yung VTR. Kaibat ning maluwat akayusan king gobyerno, may katanggap ng financial assistance ng miyembro ning Malaya Lolas king mapaniki Candaba, Pampanga. Minuna ng midi ng South Dieti inyang milabas sa Mayo. Ding Malaya Lolas ding grupo ng babaeng biktima ng sexual abuse king gamat ding sundalong hapon inyang World War II. May gumpisa iti inyang mika standing order iba't king Malacanang para karenggang government agencies agamitan ng karelang mandato bang sa panding apu. Inyang Lunes, September 18, pasibayo ng midi ng financial assistance at siya 10,000 pesos ng 20 living Malaya Lolas. Lalam ni itining assistance to people in conflict program ni Department of Social Welfare and Development o DSWD. Papasalamat kami. Malaking tulong ito para sa akin. Pambili ko ng gamot, pagkain. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin yon. Pambili ng vitamin, ng mga prutas, gatas, pampalakas pa, lang lumakas pa. Asahan da pa kanureting aliwa pang saup, amiduang karelo. Basanting yang balita ini Liana, ikang mig-report kanini, kumusta la rin kaya katamong apo, kaya mapaniki Candaba? Itaman po nabistaman at bagya-bagya makatangkap na la pong ayuda, financial assistance iba't king gobyerno. Then pong kakatamong apo, deng Malaya Lolas kay mapaniki Candaba, Pampanga. Ang gaman niya ni talagang panawagan daw or kayaw sanda itang sana may na itang kiklaim da itang karelang karapat dapat na mibiya karela po itang apology, itang formal apology na ning Japan kay milyari karela inyang 1944 nung rin according to recorded accounts na dening Malaya Lolas may nga torture la, may abuse la sexually and ita talagang may pagkasi pupunta lang tala makipagkwento tamo karela nang minsan eda na mo buring babalikan ni kwento uli talagang anang kasalimutan ng kasakit ng karelang denasan inyang panahon na ito. Pero balikan tayo, itang maging legal battle da rin ng kikatang Malaya Lolas kasi malambat more than 20 years nung ako magkamali itang laban hangga pa man ngeni itang hustisya lamo de pa talaga totally ako kway tayo Anya pong 2004 kanila may file petition for certiorari king Supreme Court para pin ita i-recognize da kumbaga itang karelang claims, itang karelang panawagan o ning inyang after 6 years 2010 inyang may dismiss ya itang karelang final na petition inya ita po anang kalungkot kasi po itang karelang pakipaglaban kumbaga inya panahon na ita na wala mo may giyang malabog. At balo mo maswelo la kasi atin lang sasaw magaling at mga sipag abogado i attorney Virgie Suarez balo tayo yan at talaga sinuko kening laban na ini pero eman meging matagumpe keng pamag-file ng kaso keng Pilipinas keng Supreme Court mi kapag-asa la manibatan niyang linwalya itang desisyon na anyang March 8 ng United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women o itang awsan tamong SEDO nanuyawari in essence ita Liana Ito po kasi ingkain na nini March 8 kasi yan yung may release apin sabi yupin po yan yung March 8 apin po yung International Women's Day inya kumbaga talagang selebrasyon para kareng kaya katamo nga po para kareng Malaya Lolas ita maging desisyon na ning UNCEDO and itapin po base kay pamag-aral na ning UNCEDO ing gobyerno na po kano ng Pilipinas kumbaga mig failure na i-recognize itang suffering dareng Malaya Lolas and mig failure naman kano na pakipaglaban itang karapatan dare ni na kumbaga mika justice kita milyari karela inyang 1944 and makara naman pong recommendations na nitang decision na kumbaga reparation, material na bagay ang pong karinelulubtang assistance po, itang ayuda. And bukod pa kaya ito, burida naman na kaya na ng gobyerno na ng Pilipinas in Japan
na may formal apology karening Malaya Lolas. And ito po, official pinapamanyad tawad para karing Lola. Ay, tinsan din Reni kaya katamong lolas na somehow after so many years minusad yang makanano ing karelang laban. Actually, itang maging balita tamo recently ining kadwang pamamiyang payout ning or cash assistance ning DSWD. Again, it's not part of the with the order. It's not compliant with the order of UN CEDAW, but nonetheless, financial assistance la rin and very much welcome la karening Malaya Lolas na 20 of them received detang uling ilan na retang mabiyaya. Diba detang miyango na biye retang kamag-anak da what they got menikualang scholarship saop mo naman kayong pamag-aral. Ilola Maria itang may itong karing magsalita yung sinabi na yung panyambot ngayon niya na panyambot niya ng bansa tamo in Pilipinas at enemy pa si Baywan. Siguro ka rin niya lulubit ang magtakala siguro ng kaya tamong Manalbe, bakit babanggitan nila itang formal apology? Kasi niya ka-importante itang acknowledgement of the wrongdoing, of the crime. Actually, it's not even wrongdoing, it's a crime. Acknowledgement of the crime. At patse sinabi na talagang milyari ni atin yung assurance din ng biktima na eda na pa si Baywan. At makanyanitang kita pa magsalita na ning interview tamo, Lola Maria. Makanyan pin sinabi na dakal na ako sinabi tungkol kanini aluway denasan mo yung sakit. Ing panyambot ngayon panyambot na ning bansa tamo. At enemy pa si Baywan sa ining kayong adwananan mi. At dapat itamo rin ning assure na ning gobyerno. Wow. At yung kasi sabi tamo, pinakadwa ng pamananggap ng ayuda, financial assistance ng di Malaya Lolas iniibat kin DSWD. And itapin, aliya in compliance pin ketang decision na ng UN CEDAW and uli na munitang standing order na ng Malacanang kareng government agencies na gamitan ding mandato da bangka nitong makapamyasaw pin karen ng Malaya Lolas. Itapin 10,000 kay bat kareng Atin yung educational assistance pero, mo naman. bisa mo itapin na makakatanggap ng pabagya-bagya, bala mo para karening Malaya Lolas, pa rin sapat itang alagang na ito. Ketang karelang suffering, ketang karelang experience inyang panahon na ito. Ay namin, hanggang ngayon, ketang sabi namin Lola Maria, na magpasalamat na karetang saop na mibiya na karela, pero asahan da pa na ating pang datang na saop karela. At itapin itang sana na, kumbaga, talimaya ining gobyerno na yung Pilipinas ketang decision na ng UN CEDAW. Pero ikay kita, saop itang saop ita Karapatan dore. Obligasyon niya naman ng gobyerno. Ng gobyerno karela ita at saka din apisabitan niya kanita kayong bawalin chismis ni comfort women, rape victims Correct. Victim na lang itang abuses Sexual talaga. abuse. At torture, tapi nga banggit mo na din. Pero itapin marakal ng administrasyon ing linabas at pakiramdam da talaga rin kay katamong Malaya Lolas rejected la several times at alalang kakit sala na manibatan mismo sana king gobyerno tamo. Pero Paulo ing kay katamong current administration ngeni nano ing malino ng posisyon kening pisasabyan na rin kayawsan daring kay katamong Malaya Lolas kasi ing beto mo namang maulagang dapat lalawin keni itang panahon. Kasi marakal na rin mahigit lang tinalan Liana pero ngeni at so nalamo king 20 ring deng mabye. Nano ing malinong posisyon na ning gobyerno king pisasabyan na ini. Ating dyan, kita pa mong postura na papatutok dala, po pang sa sopan dala, kaya mo rin nasabihan kikilalanan dala. Mupin kitang relasyon na ngayon, ning kaya katama sa king Japan, baka nitang kalupad da rin nga mano da rin ning kaya katamong talasuyo na ing anyawaran da taga na rin ning gai, itang moral, itang emu akakit kitang kompensasyon, itang ma-recognize la taga na. Etapa may nakit klarong statement no makananula yaman na lakaran ing gobyerno baka nitang ketang anyawaran da retang Malaya Lolas
mipilitan lang manamano rening ining Japan. Mupin kitang papatutok da nala, karin pa mo akakitanan na pagmasabala ng gobyerno. So, masanting at adidinan talang boses training Malaya Lola. So, ini palagi ako dyan, ining issue ni yapin dapat ting filming ababalo da rin kaya nakan. Kasi, minsan ninwari rin Malaya Lola sa rin. Minsan masakit kaya katamit ang etana buring balikan tang kasi kasalesayan. Pero, nung nanuta mo ngayon intutunan nung balikan mo lang nanoy tami nga palyari kita minunaw, diba? So kailangan talagang misarampi sa sabyan yan. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sinabi na kailangan niya pa kano'y batas. Ne? Bangka nito makapag-act lang masalese kareni nga usan tamong comfort women ne. Atina kayo bang atina bang malino king pisasabyan na ne? Itipin iting medyo ka rin buritang pakibaluan ka rin daratang panahon kasi nung i-analyze tayo, mumunan dili, sinabi na ng UN CEDAW, mag-feeling Philippine government, kahit ng obligasyon na karening Malaya Lolas, and then ining kikatabong Justice Secretary sasabihan na para manalakaran niya ang gobyerno, kailangan na ning meto nga batas. And we have the President ordering the different offices of the government saying to use their mandate, asking them to use their mandate para asopan la rening kakatamong Malaya Lolas. Bala mo, ako po lawen kita, ating disconnect I mean, the President can always say na gawat ang priority bill. Kaya iabi tayo king kakatamong legislative agenda ini. At aliya mo kitang use your mandate, appropriate, etc. Kita nga kakita mo welcome development, itang BBS sa ka rin Malaya Lolas, pero malambot siya pa, itang amano ng presidente kasi pwede na naman sabihin na i-priority bill niya ini, gawat ang measure. Pero alang makanitang pasyem maharli pasyal. ka fund. Pasyem burida yung batas. Antimano, pagawa de, kaya de, certify as urgent. Pero dening makanining, iniing adwanan da rin Lola at iting panayan na hanggang ini, ala pa. Yan mo naman siya sabihan da rin kaya katamo kakakasabi na women's group particular na, hindi nga manuwa na Attorney Virgie mo naman, na ini kaya ini South Lare ini pero aliwa ini talaga. Kailangan tutukan tayo. Itang obligasyon ng gobyerno karening biktima. Napon, kasabi tayo po yung Attorney Virgie Suarez, may nyata mo pong update kayo kung nano nang lagay na nining decision na ning UN CEDAW. And according to Attorney Virgie Suarez pin po, nami ka meeting ng October 9, nung nuka rin mag-report la ring ding gobyerno, ding non-government organizations, makanyan mo naman ng CHR, i-report da kung nano ing sitwasyon da o ing kaso da rin Malaya Lolas inya talagang tumutok tamo po ken bangka nita manatili tamong updated king malilyari kening experience or kening kaso da rin kaya katamong apo ding Malaya Lolas. Sana ne detang mitatagan pang Malaya Lolas itang malambat a panahon na ustisyang anyawaran da sana mi biye pakarela.